nabo tubona abashendekereza abazire ba Maureen kandi nabo ruganda mwena abazire ba Amos mwena bataka abanyabuzare bajyani babo mukamasimwe mwena nyowe ndikire bunyoro najwekera babunyoro bona ababunyoro bona nabajwekera umucyara wanje mama Beatrice Nalongo nabana bitu nabijukuru kandi musharaka ijana timu bijomuka kubabire agira ati ndiyoha abana ne bamanya amazina gabage bizano kandi tubakunda murongo mu izina rya Yesu mwena kayija yazomuka yanarika nyono mucyara mutusha hambaga mwena utuyije twayikirize ndagara kandi na Maureen uje kumureta rukunde gumeho mwena twashemerwa n'ijana mutabano witu bakashaba Francis bariya nito twajwekera babunyoro nito abakiga batateine ngaza bunyoro nyo mwana mutomya ikumira mukagati nyo mugurusi kandi manya ahumura kokani nsima ruhanga mweno abashitana tubakunda munonga kandi program yanyu naningabira umushiye mukuru tino kufero program yanyu kandi tubashabira mukama baherezo mugisha mweno abo mujurize tunagaruke bunyoro nzagumane bashabira baza mukama zigumene imwe kandi tugume tukundane abantu baruhanga mugwe mukundane kandi umusho muzifuka yagambire rukunde gumeho nibatengera amagara marunje mushere wanyu nisho mukayani kandi tigorwo bwo kushemayo yagumane hija arokuba mukama akakora cyo gutangaza mwe nibashabira mukama bebembera marireje kandi shaza bahuriza abayo mukama akumene yibwe mubere kompurikiza fayo yakora ubusaberizo reba mani iwe reba tomwana mwiza Osio, parece mwana Osio. Wow. Finally. Basa wana wanyabo. Omushahezi kamba shumutaho aharhona ayemere. Parece mehanyas. Hipwa na mtu wasimu ya katoti. Wakatoti mtakureba mbaka ya musana. Ukaza kutuletera TikTok babona. Nawe nizo mushahezi musana. Aba TV we. Na Maureen. Abaza MTV. Maureen. Abaza nakaza bukede nbotwenda. Afesi yawe ne ojo sis. Oman musana Maureen. This is the day that the Lord has made. Musana sis. Ay. Very good. Sound engineer. Musana Okumahori. Best man. Yes. Best man. Kosarahihi. Ladies, groomsmen, come. Player by player. Kosarakumao. Isa. Groomsmen. Best man. Okumao kwa wao. Bas, kwa wao. Yes. Awisaro aipe, awasaro guru. Groomsmen, guru. Wize. Yes. Best man, yakumaraho.
The best. Mama mwira kuria ni mama. Please. Kare.
kandi aleta zimashitabe chachi yokamashitabe side yonejo side kandi ya Morin mushitame kasha kandi ladies wonka benwashitama. Groomsmen now sit. Osyo ninyenda kandi bestman metron n'umugore bamubemerire charge tasira service eji inga package toyo shitaba kurungi e charge babari mnonga kumusha kumushanyiza kuba mubatera umungaro bambe mukamasimwe mutabaruke Padro mutisha abagore bitu baryaha kambasha mushitame abagora bahana we yatawuje nyobu no mukanisa yabarimu umutero umungaro munonga bice mu mwatiri. Haleluya. Twatunga abahure abaruga rukunjiri kandi bebembirirwe saba dikono wa Nyamatete Nyabitete the Venerable Reverend Enoka Karamuzi no mukazi we kambasha bamwemerere n'abahure mwe n'abaruga rukunjiri mwe na mwemerere mwe bari munonga mwe bari mushitami. Harimo na Reverend Father Zabarya. Can I ask you to stand up for your recognition? Thank you so much for coming. May God bless you. Nyowe the Venerable Reverend Patrick Atreire Archdeacon wa Greater Mbarara All Saints Church. Okuno mukazi wanje izina rye ni Evas Nyakato. Nakishikato munonga nyowe nako twahise myaka 3 hamwe. Twijana ture Reverend Amosi, Reverend Ambrose Atreire na warya. Twijana n'umburuzi wetu umwana natona kumene yitwe no mukazi we barya. Injiri yaburwa mu kanisa imwe ababatariyo. Reverend Winnie yagambe kigambo kirundi munonga kandi yagamba point sina. Point yakane yagamba yagira ngo umumaka gaza kubaho gakahangara. Nabari mwe kigambo cha okusasirana. Omusheisha no mukazi okusasirana. Okumanya ngwemba bazarhanga nizo zabaisya. Owishema Amosi na no wishema Morini na Bestman Venerable Reverend Captain Jaron no mukazi wawe. Okuzaga aharwajwa abantu korebeitu ezo nemba bazarhanga. Imwe abashoyire kare n'abashoyirwe kare nimwe abarya bari kwetekateka kutaho mushwero burukwera. Ezo nemba bazi. Mwenu nyenda kubagambira ekigambo ebigambo kabibiri rero tukashaba omugisha nabwanyu okutenye bukagumizamu washoma mu kitabo ekiri kwera mu Bible ekeshongoro cha Solomon Song of Songs eshura ya kabiri omushorongo ku 15 ni kugira ngo mutwatire za muha nabwamuho buto oburi kushisha bizabibu catches the foxes the little foxes that ruin the vines bwamuha haza bwamuha bwaba ni bwija tokamanya ngo ni bwamuha muntu ni bwija mpora inabagora butwageita eriza twageita kapozi no mu All Saints Mbarara haza bagora buna ageita nani bagambira omusheija no mukazi we babire bari mu kayabo bari kureba TV bari kunywa chai kuba bire ni banywa chai bareba TV embeba yarabaho embeba kwemara kurabaho omusheija gambira mukazi ati muchara noreba puseti kweri kwiruka munonga omukazi ati twunka mwami ketari pusi kanembeba omushinja ati ni pusi omukazi ati nembeba omushinja ati ni pusi omukazi ati nembeba barwana of course omushinja ati omukazi yangana kwatire kumwanganura basasirana yabata ngene kubabire na bwende banyu batayi bari kureba TV hato omushinja ati kunga mutara no ishuka obutwabere tutamaha okareba pusi yarabaho omukazi atinga akakabaka yakabeba ngwenu Morini na Amos hariho bubeba obukuzabutaho mu makagari ubwo bubeba nishaba kumubukwate kandi waza kubukwata ukabwita nobo yine Yesu mu mutima gwawe okushaba kwanza kudamwa magaragani kumene ni mbetesa Morini yazirwa kajuma kare ushana Amos yazira ngwetiro tariko
yakira Yesu mukara ino no bushurizi ngeno bo yakira Yesu Yesu ataha umutima gwawe akoreye byembabazi bwamuha kuburishe mubase kubwitana nobeba utakashisha amagaraganyi mukama gumene imwe naza kubasha bamwe na mwemerere rero muzindaro bagutwarire Bishop Ntagari abashabira umugisha munywani wanyu Ruhanga wito murungi nitwenda kusima ahabwe izoba rurungi rwatuhereza omu All Saints Church Mbarara kandi ubutije mu makaga agawe obomwe n'umzana wawe nitwenda kusima ahabwa bamushana umwami n'umucara wa Geita ukabyiribona beja twakusima Bishop Rutirano wa ibero mukuru n'umucara we mama wino wabone ikigambo kirungi kandi abatebekanise byo kurya burungi bitwanya n'ibyo kunywa mbwe tujyaha mukama taho byenyobo kuko atahiro bakane ya Galilaya ohereza abantu babona bajyaho mugisha ohereza abagore bayito mugisha bagomene bakundana nibakwatanisa nibajunwa haza bagicho kureberaho aho abantu babona batahe n'abanyaruganda bona nabishemo bona mbwe ohereza mugisha abana bawaba abagore bitu ohereza mugisheka yabo tweno twereza mugisha ubusinge bwabo rumuguru kumenitwe usimo y'ibisimo habo ishtinisa yuko Yesu Kristo mukama witu kandi umucago waranga ubushobozi bona tateyitwe n'umwana n'umuya rwera kumene imwe mutabarugaho umakaganya umushere bwanyu n'abantu baruhanga mwena hati nebiro byona tena tushitame kureka Amos na Marino bonka Bisman kwara terere mupata terere mupata ile very good Amos mpare pora mupata ile shuma 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 shuma